Assalamualaikum. Амансыздарбы, ардақты тәжірибе каналыбыздың көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен Ош Шапалак базарындабыз кайрадан. 2024 жыл 2 ай 18 февраль жекшемби күнгү карата чыгарылышта жалпы Ош Шапалак базарындагы Honda Fit автоунааларынын баасын билүү үчүн урматтуу мусулман биртугандар, тежария каналы өз жумушун баштаган учур. Алгачкы эле ак түстөгү Honda Fit'ten баштайлы. Номер кыргызстандык эмес, билип турасыздар. 2002 13 баасы 560 миң дейт. Коробка автомат. Телефон номерлерин жазып коюптур. Ээси бул жерде эмес экен. Сырткы көрүнүштөрүн бесе көргөз тартпайын сиздерге. Көрдүңүздөрбү? Мынанын баасы сиздерге чөнтөгүңүздөргө ылайык болгон болсо байланышасыздар. 490 миң дейт. 1.3 экен, 2001 жылы чыгарылган. Коробка автомат. Салонуна кадам таштайлы. Сизден бага? Көрөлү. Бисмиллахиррахманиррахим. Көрдүңүздөрбү? Ички салонун бир сере көргөзүп коюн дедим сиздерге. Электропакет негизинен. Боло турган баасы канча болот? 460 миңге шыттыр дейт. Бериңиздер баасын. Кыргызстандын номеринде. Эгерде бүгүн нак бере турган болсо алып кетет дейт. Андан кийинкисине кымбатыраак кылып калат. Мейли байланышыңыздар. Орусиянын номерими белгилүү болгон дагы бир фитти көрөлү. 2001 жылы 1.3 экен. 420 миң дейт. Мунанын сырткы көрүнүшүн бир сара көргөзүп коюн. Адашпаңыздар, Орусиянын номери. Азыр Honda Fit'ter тартып аткан учур болсо. Анан өтөбүз ал жака. Уна жаккан болсо байланышасыздар. Бул жактан дагы бир Орусиянын номери менен белгилүү болгон Honda Fit 2001 жылы чыгарылган. Номер жазылып турат. 1.3 экен. Баасы. Баасы канча болду? Assalamu alaykum. Алейкум ассалам. 450 миң. 450 миң? Ооба. Боло турганыбы? Жок. Кеми бар да. Жеге муранчага бер десе, берип койбойсуң. Түшүп бересиз? Түшүп берем. Канчага сурашты? Шока нормальный балбон элек. Балбон элекпи? Же. Мотору жакшыбы? Кайсын деме? Тежария каналы. Байланышыңыздар. Агабыз түшүп беребиз дейт. Устида көрөлү. 2002 жылы. Баасы канча болду? Баасы канча? 450 миң. 450 миңби? Болушубу? Кеми бар? Канча түшүп бересиздер? 450 дейт. Билесиңби? 1.5-терди да көргөзө кетейин десем. Бул жакта аягандай. Көп экен 1.3-төр. 1.5 кыймылдаткычтын көлөмү. 2 жылы 550 миң дейт. Телефон номерлери жазылып турат бул жакта. 550 миң ага? Assalamu alaykum, жакшытарбы? Боло турган баасы канча болот? Түшүп бересиздерби? Түшүп. Канча түшүрөсүздөр? Канчага сурашты? Мотор кандай абалы? Мотор жакшы. Өзүнүкү, таза. Айтылган суммадан түшүп беришет экен. Көрдүңүздөрбү? Кыргыз номери менен 1.5. Тежария. 1.5 дагы кыргыз номери менен белгилүү болгон. 640 миң дейт. Көрдүңүздөрбү? Бул жактан жазып алыңыздар. Ниетке жараша болот дейт. Фиттердин 1.5-ин издеп аттым эле, экөө чыгып калды. Сураган агаларыбыз бар болчу да. Бул жактан 2001 1.3-кө өттүк кайрадан. Автомат коробка 500 миң дейт. Сырткы көрүнүшүн бир сере көргөзүп коелу. Алдыга карай кадам уралы. Кыргыз номери 2002 экен. 570 миң дейт. 1.3 бул дагы. Боло турган баасы канчага? 540.
540 000 дейді. Бола тұрған басы. Сізден бе? Орусияның номері менен. 495 000 дейді. Мұндайша айтқанда 500 000 екен, 2003. Фиттің басы шындай. Сыртта су қайбағандай. Ұрып атқан жүр. Бағасы қанша дейді аға? 490. 490 деп тұр шыны. 2002 жылы. 1-3. Бағалар мұна шындай. Balon var. Sizlerden mi o? Kaça gen bağısı? 670 be. Honda Jazz. 2005 yılı. 1-3 eken. Telefon numarları yazıp durur. İçki salonların bir sıra görgüsü koyun. Bismillah. Görül. Elektropakет. Автомат коробка. Кондиционер. Қошымша нәрселер бар екен. Honda жазғыда жазған болса, байланысыстар деп ойлайсыз. Машинаңызға жаққа келмейсіз бе? Аға, бола тұрған мұндай сұрай тұрған бағасы қанша? Біз ошол эле сен айтпаз, бола тұрған эле. Бола тұрған ошол ба? Кичине түшүп берет. Айтылған суммадан. Қанша дедіңіздер? 670. 670-тен кішіне эле түшүп бересіздер бе? 670-тен кішіне эле түшүп берет екен. Адашып кетіп башқа сумманы айтып қойып екен десем, бұл ағаларымыз так екен. Албетте тамаша. Алда қарай уланталы. Кейінгі фиттерде, жазыларда көрелі. Bir қатар Honda Fit'терді тартып алалы, ардақты көрсілі. Андан кейін башқа уналарға өтөз. Башаламан қылмастан тартайлы деп отқан. Көпчілік уналардың басын жазбайды, есі жоқ екен. Уна кімден болды екен? Сізден бе? Орусияның номерімен белгілі болған. 2002. 385 000 дейді. 1-3 екен. Sağolun, size bir hız koyun. Gördünüzler mi? Ya. Ya kaç ekim mi olur? Ben Bolat. Süleşkönge жарасы. Süleşkönge жарасы olur deydi. Süleşіңіздер, жақса байланыс аласыздар. Мен дағы бір 2-3 фитті тартайын, андан кейін жиынтықтай тақшым. Фиттердің дерлік басын біліп алдыңыздар, қысқа нұсқа болса дағы. Ананы ұшыға ұшып, қарап тұрып, ақша çoğultasыздар деген ойдам. Орусияның номері менен 450 000 дейді, 2002 жылы. Ішкі салонын көргізіп қойлы. Мұнан. Салон таза. Бола тұрған қанша болады? 420. 420? 420 000-ге болады екен. Buna жаққан болса байланысыңыздар. Buna fitті көрелікші. 550 000 дейді. Bu fitті. Eki mi müçe gençler? Sağ olun. He? Adamı kaç tarafı? Siz görmediniz de. Ardaқты көрушілер анда бұл фитті салбайлай қойыңыздар. Өрде жақсы болса. Кейін күналарға өтелі. Әрбірін сұрағанға шейін уақыт кетеді шындығында. Базарға алып түскенден кейін
саткан алып жүрсүздөр да. Мен конфликт жаратып, ар бири менен урушуп турганга кереги жок. Мага деле андай нерсени сатылбаса сатылбай эле койсун. Просто жардам катары мусулманга кол сунуп коюп аткан учур. А калганын өзүңүздөр билесиздер, кандай түшүнсөңүздөр. Менин түшүнүгүм боюнча туура эле түшүнсөңүздөр керек. 450 миң дейт, 2001 жылы. Лагаздан да сурап койлу, боло турган. Сенас канча болот экен? Assalomu alaykum ага. Алейкум ассалам. Ага, баасы канча болот боло турган? Ба болуп атабы? Жок, ба, бол элек. А, бөлө элекпи? Канчага бересиз мындай жакындаштырып айтсаңыз, ошого карап сурашсын. 450 коюп берем кичине. 450ден коюп бересиз. Түшүп бересиз. Түшүп берем. Мотор ошого ылайыктуубу? Жакшыбы? Мен меники эмес, үлкөмдүкү. А, көңүлсүзбү? Мен өз минген эмесмин. Ийгилик, базарыңыздар жүрсүн. Тез жарыя каналы. Мына, агалар ушул эле. Мамиле кылып эле багып бериңиздер. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Ардактуу Тез жарыя каналыбыздын көрүүчүлөрү. Мен сиздерге унааларды жарнама кылдым десем болот. Эгерде унаанын баалары жаккан болсо, менин чыгарылышым жаккан болсо, биздин Тез жарыя каналды колдоп коюңуздар. Буюрса, Аллах Таала колдосо, эл менен биргеликте жакшы нерселерди тартып чыгарабыз. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Аба ырайы мына ушундай суук болуп жаткан учур 18 февралга карата чыгарылыш. Кандайдыр бир унаа же болбосо мүлк, жер, жылкы, ат сатыла турган болсо, биздин каналга жибериңиздер. Биз чыгарып сатып берген аракет кылабыз. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Тез жарыя.